Derem mereka rokok tandi kacang kerkolen deh. Iya dah. Lasik nelpon si Saulam mulai. Halo, beririm bagi si Saulam. Ada ya bade Roma dung tedungan deh. Beda apa? Derem si Saulam. Ya bisa mikir seperti gemetarku sekali ya. Kon kelebun morlonteng jam sampai. Ya monde ya masuk aja dah. Pas maju tas sotok. Nyai. Mun temun di masjid Saulam. Ya monde ya mun temun ekon mbak nang geroa sejalan buntur wah. Pas mangkat. Di masjid Saulam nak rokok ya dulu perak tade. Lo, Cok beuy kaki. ban gempos macet ke bibedah. Rokok perak tade ulen ngampung selore. Ya maju pas mangkat kak. Tengok kelebun tade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok rowokan? Iya. Apa media jaring itu? Biasa tuh kok aja rumah masuk ya. Kelebun berde. Beda ide dem. Andi patro kelebun no. Ini perlu apa? Berde nih sukoni penting lo. Orang kaki membeda. Lu nang dulu ya. Mari kita lo kak. Bun, bertamu ya bun. Bersapa coba. Bertamu ya bun. Wes. Lek, ngadek. Cek tujuh ini babon ntar kan kode bun. Oh iya bun. Ya iya bun panas tuh juga bun. Tujuh jom. Mak kaki sisa udah. Tak ya di patro ya. Tujuh. Beda apa kaki sisa udah mak luburun dan nak. Biasa di patro nih kayak nana begawat patro. Paten orang lo bun mak. Tak nyete patro di sore kaki pada nurut todus bun. Oh iya. Cangkungku perlu apa bulan burun dan nak bun. Iya. Nemu ngak aja. Ah bun. Yang patro no pulang deh lo. Kau beda panjang kali bun morlom dengar ya. Adio tani sukoni kayak tekan lo bun. Kopi nale, ya bertamu ile. Apa ya bun dia keren bun. Ada gerok mau kopi dan nak cow. Jadi bun. Jek binin gede dari kana mak cocok merah di iya. Pelacik tiku ngemale keluar atau napa. Nunggu pitur ya kenyambi kopi ada rokok bun. Mari lagi wangan lagi kop apa loh? Rokok kedua. Mari udah datang. Oh iya. Kontrol jam nih bun. Andi tangan berketat ya masalah sabun. Akan diempe. Mun sape beda. Jadi apa tepat? Terus minjem kan habis sebulan setengah deh. Kok jangan boleh temu cincin. Mak boleh sebulan makai setahun tak apa. Beda mun sape awak. Butuh budun apa korpin? Di korupin apa ya larangan bun. Oh iya. Jadi kemarin bingko mulai keluar di kacau. Kenapa bun? Kok kondet? Iya bun. Rokok enong kopi nek. Rokok bun ya bun? Iya. Iya pada kampung ini nanti bun. Oh iya tak. Cisi kedua ya. Sadain terangin jam sape rokok kita ada. Mau dapar di Maroman lu ampe kono orang kelebun na yam. Cek karo rokok 16.000 lagi bun. Cak kretek man ko suko mereng bun, pakun item bun. Dia malah kacong sih buruk. Iuru kalau kunok lokan. Bingko sero pengeluar ke kacong bolan main sape. Ulamain bun. Gelung dari kisah ya. Tom. Katong. Aduh. Kamu berapa bun? Pakai ruang keluar mare wa niser inci moreng roy. Ini mah. Saya ada ruang keluar. Oh iya. Yo wis mangkat tuh. Pas setia bun. Ya iya coba kemarin lebaran boleh ya ku pantindu malah mak keluar donat ke. Oh iya. Ari ci saben ci. Mapan deh. Ya mun anu keluar TV ci maren ci. Ini pak keluar TV man. Setiap ini dua kok muda ya. Nya. Lima yuk. Ayo.
Masih saudan, nak. Cik ayah sampai 2 bulan. Ada apa? Menang-menang aja cinta ngocak sebulan setengah ngocak serang ini. Panang. Sudah cek telepon apa cik saudan. Telepon boleh ya. Malah ya telepon apa? Halo. Beres cik. Dek remang apa dek kafir kaki cik. Mau nengen jangan nyerah tak sampai sebulan setengah mayak sampai lebih 3 bulan. Ya muda iya tina cik. Made temu perambukan ria mau temu bayi mayu. Mau temu bayi mayu. Made benda rebek jadi ya. Mau temu bayi. Ya wis bingkok kentarna. Ya kalau aja ya. Oke. Hendak ya makat bayi ya. Cuma anu. Aku cek gele bunyi kok. Dan saya suki dan dek macir. Cik. Mak apa enteng kerja kaki cik. Ya juga mak enteng bun. Tunjuk dulu bun. Ada di binin bun. Ya rokok cik. Tak ingat teparan tadi rokok ngambung bun. Karena kita cek maton ngampung modal. Pala. Kaki dek remah cik. Mak ajen cik kaki apur kelepor kata burin rakora. Seporan bun mau mata andi pate ini. Cek ya rokok tak andi ngampung ke kaki deh. Mau neng kaki ajen cik ngocak tak sampai sebulan setengah ya sampai 3 bulan. Karep dek remah kaki cik. Jadi mau tandi pada remah bun. Cina mata andi pate ini bun. Cek jamat lu merah dek nelpon dek kafir. Beni masalah dek iyen na cik. Mun sape saya teguk to ngarah. Mun reng laki saya teguk bentan na. Engko mung kurokun masalan sape saya jam make sampai 4 tahun ci. Kake porang kurokun kejencin nang kok sepanas ci. Mung kurokun sape ada arten na kangko. Ken jenci kake jenci apur kelepor kada buriin rakora. Pas dek remar ya ci. Terus beri betul cik. Aku ni seraan na bingko cik. Aku ni sih pakai pahanakan rakyat cik kaki kelebun dengan diun. Sengko mun saya tak anu apa oleh ka apar buka kaki ci. Engko kan setia tak ada hubungan. Pokon tak mau tahu sebulan harus beda. Oh iya cik. Oke Kau usaha. tak anyem kerenya mah. Neneng gedipi tadi rokok. Variasi nyaman terus kelebun apa ya. Semakat. Kelebun teh itu nggak remah sih. Sekali mata kok. Dek bun. Kaki congcet ngerjain malapan tendang keluar mie ayam bun. Iya bun, kok kan masalah na cisa ulang. Oh. Tujuh. Bun. Ketibi kaki Mak Noel. Gedipi bun. Sedang utang tak nyerah apa. Arwah. Masih bang tak saujungnya. Sapi ruwa si yutang cisa ulam. Aru beni ipano sabung bun. Terus? Arwah di cisa ulam tapi bini 2 bun. Mak pada iya sa ulam iku. Incan bun mun abini bun. Abin situ gratis 2 bun cisa ulam. Kuni kabin puran kabin setong puran oleh 2. Tak jadi ya bun kok pah. Puran janda cong. Yo, tapi iya mungkin bun. Pandang sa ulam pas dia dulu. Ulam sedia kangko bun. Ada na kacang lupa kulitnya bun. Pandang sa ulam. Tak jadi bun. Ya pas dia remeh jadi ya cong. Ya bun masalah jadi ya bun dia ki. Kalau kan peban sisa ulam boleh go bun. Itu ini munda yang kok boleh bun. Maka buru kan lu cong. Ini bun entar ka sisa ulam ro bun kun an inga binjanda anan ben praben bun. Prabenan. Burinya sekor gitar ya bun. Apuna. Mana ke buru cong. Tak ngopi kedua ya. Bede bun. Udah ya. Ngopi kedua pas mulai mari. Ini kok langsung bun ya. Oh iya, naonan. Torok mo masalah utang kok sa noben sa ulam. Oke bun. C. Mate itu anjing sisa ulam. C. Bus. Kibrat nase tendang kaki cowok. Apa? Kate mah apa krepeng deui ieu kelebur ci. Tujuh.
kecil apa pangkeri kelebun kecil bering kok depak entar sedih kau bumbung kelebun kok gigi kelebun Terus hampir saya diturkup di sini aku demek apa kecil ku mak mikir nautang sing kelebun punya besi kok makan bini telo ya tak kuat dek remer ya. Ya mai ti dalang main dang di kelebun romayu. Cuk berkapri pone kelebun deh. Kelebun ni kene ngak ruah. Ka bentar guling. iya Ya mak aku rumah lu ya. Di acara ini sih Bu Ci. Udah boleh bunda tak mikir naper ya.